Asenivusele maswati lamahle sinemukele ukuthi Tindzaba tensimbi yekucala Emini ilethelwa ngumsakazo Eswatini TV kungumsombuluko tinsuku tingamashumi 22 enyangeni yamhlaba umnyaka ngo2020 libito lami ngingiyane Msibi sisembe ukuthi lusuku lusaqhubeka kahle Tindzaba Benkampani yahulumende lucwaningo necucubungula iRoyal Science and Technology Park babambisene nenhlangano yakamhlaba iUNDP sebasekele bosomabhizinisi labasacathuta ngemali lengu 1.4 million emalangeni letawubasita ukuthi basukumise emabhizinisi abo lokuvakele ngasenzo malaza wayo iRSTP nakachaza ngale mali sinembiko Eminyakeni lophelile inkampani yahulumende yelucwaningo nekucubungula iRoyal Science and Technology Park ngekubambisana nenhlangano yakamhlaba lebukete entfutfuko iUnited Nations Development Program yasukumisa luhlelo lolwatiwa ngele Enhancing Innovative Capacity for SDGs Solutions lwekufukula bosomabhizinisi labasebasha ikakhulu labo labasetinhlangothini letifaka tebuchwephesha kuphehla gesi ngetindlela letinganyukubeti imvelo kanye nalabo lababuke konga imvelo labanye bosomabhizinisi labasitakala ngalo luhlelo ngulabasebenta kugucula tibe tintfo letingasebentiswa kanye nalabakhicita kudla kulabanye ngekusho kwasenzo malaza longumchumanisi waka Royal Science and Technology Park bakhona bosomabhizinisi lesebavele baceceshiwe kanti sebatawuzuzwa kulolu hlelo sibatholile ke la 11 lesecishe bayitholile imali lengetudlwana kwa 1.4 million emalangeni loku ma grants imali lebatayisebenzisa ukuthuthukisa emabhizinisi thina lesikwendako sing Royal Science and Technology Park sibambisene naye emhlabuhlangene ukuthi siyabuka ukuthi le mali nangabe athi somabhizinisi udzinga imali lengaka iye ebhizinisini indvele noma udzinga nje imali lenye nakadzinga imali lenye ekudiphilisa yena ayikho ngephansi kwalolu hlelo lolu thina sibukela ukuconze ukuthuthukisa ibhizinisi ngilolo ke lolu hlelo lese sithokota ukuthi cishe ngetudlwana kweminyaka silichuba sesikhonile ukuthi imali lengetulu kwa 1.4 million ifike kubosomabhizinisi lekungema startups eMaswati emabhizinisi lazuze kulolu hlelo acucutelwa ukuthi alethe tisombululo etinkingeni letifaka kunyukubeteka kwemvelo nekugucugucuka kwesimo selitulu ukuthi live likhone kufeza imigomo yakamhlaba yentfutfuko ema-Sustainable Development Goals kubikahle ngwendlovu nginamuzi Mkhonda sisembabane Umphathi welibandla lelibuke Tindzaba temakhono nemasiko lapha eVeni Eswatini National Council of Arts and Culture Stanley Dlamini uthi kwehlukana kwamasiko kufanele kube yindlu lehlanganisa umhlaba hayi lebanga kungevani Dlamini bekachaza ngobumcoka bemasiko emhlabeni njengoba umhlaba uhlangene bekagubha lilanga lelibuka Tindzaba letahlukene letifaka ekhatsi temasiko Ngelisondo mhlabuhlangene bekagubha lilanga lapho lusuku lubaluthe kakhulu iInternational Solstice Day kuleli langa leli lenye yetintfo latsite emhlabuhlangene atibukwe yindzaba yemasiko umphathi welibandla lelibuke Tindzaba temakhono nemasiko lapha eSwatini Stanley Dlamini uthi emasiko yindvo leyenta abantu babe munye Dlamini uthi kwehlukana kwamasiko ebantfu kungabi yindvo lebanga incabano kodwa akubasonzete babambane Dlamini uthi lisiko lemaswati ngulelinye lelihlanganisa abantu futhi lelingacwayi muntu Na unganothisa nje emhlangeni kuba netive akukavami ukuthi umhlanga wala kangwane ukhanza ukuthi ngithi sodwa nje mhlambe sekungendeka lo nyaka ngoba emabhoda avaliwe kepha nje uyubone ukuthi okunelibutho lelithi uyuve ngisho sebamemete embhobheni ukuthi wena uphakathi lelibutho lelingenako la kaNdebele lelibutho lelengcako lela kaZulu lelibutho balamkhathini wethu ngoba lelisiko lethu kude sihambe kwecala kwesibili lelisiko lethu kude sibukele ukuthi hayi mina ngifuna kuba audience uyadikhethela kodwa hayi ngifuna kongena emkhunjini mhlabuhlangene ukuthatha abantu ukuthi basebenzise amasiko abo lehlukene ukuthi abasonzete babe munye uthi emasiko akabe yindlo leletha nekuthula emhlabeni Tindzabeni teSwatini TV ngithemkosi Mavimbela Ngisembabane Inyuvesi yaKangwane seyisukumise lucwaningo lapho khona ibuka tinsayeli etibhekene nebafuyi kunasisimo sekugucugucuka kwesimo selitulu nentuthuko
Le nyuvesi ngekubambisana nahulumende ihlose kuthola tinsayeya lebafuyi bahlangabetana nato nekuthi hulumende angababambisa njani kude bakhone kuchubeka nekufuya nakhatsa loku simo selitulu sigucugucuka. Futhi Maseko lothunywe inyuvesi Eswatini etiko letekulima kwenta lolicwaningo utsi inhloso yahulumende kuthola indlela yekusita bafuyi ukuthi bakhone kuchubeka nekufuya njengoba imfuyo ilibhangele Eswatini. Sitoba buta imibuto letsite sitokhona kuthola ukuthi yini inkinga labadibana nato kulesimo selitulu lesesikhona nyalo nokuthi imizamo yini labayendako ukuze bakhone kumelana nalesimo nekuthi bacabanga ukuthi uhulumende angabasita kanjani. Lokwenda le data kutasita ekuthenini sati ukuthi bafuyi bayakhona yini kumelana nalesimo lesikhona nyalo nokuthi letinkinga lababhekene nato bayakhona yini ukuthi balwe nato noma ukuthi ke kulesimo lesesikhona selitulu nyalo bakhopha kanjani noma ba-adapta njani kiso. Bafuyi balithokotele lolicwaningo futhi banelithemba ukuthi batawusitakala ngalo. Ngabonga kakhulu uhulumende lokuthi asonzetele nayo idatha tokhona kubona lesifike sidibane khona netinkinga sibambise la ngasibambisa khona uhulumende. Kuyashisa kakhulu ke lapha letimvula asisadati kangangokuba kunale nto lokuthiwa i-climate change lesigucugucuka kwesimo selitulu kusi-affecte kakhulu ke ngani ngoba lo ngikhuluma nje tshani seyinto lengasatiwo sekwagethuke tindvonga ukhaze sikusha imimoya lematima libalele tifuyo tiyafa nje kakhulu. Labakhale ngako bafuyi yintuthuko lesayitsatsa tindzawo temadlelo loko kwenta kutsi umfuyi aphoceleleke kutsi anciphise inombolo yemfuyo. Etindzabeni teSwatini TV ngibongo Simagagula eMadlangempisi. Likhaya lakaMwani lapho khona abantwana bahlala bodwana endzaweni yakuMagele ngaphansi kwenkhundla yakuMthambama esifundeni saseshiselweni selithole lusito lwekudla lolunikelelwe inhlangano yemahamba goji. Le nhlangano yabakhela nendlu labantwana labane eminyakeni lemibili leyengcile nangumbiko. Evikini leliphelile inhlangano yemahamba goji inikelele tinkundla letintsatfu ngelisito lwekudla lokuyinkundla yaseMaseyiseni Kwene kanye neshiselweni yesibili ngekusho kwasihlalo webhodi Dr. Phethile Dlamini abengetulu kwe-60 emakhaya lasitakele. Kutse ngemsembluko lenhlangano yavukela emtini wakaMwani lapho ifike yanikelela likhaya lelihlala abantwana ngelisito lwekudla. Belingekho lelikhaya bebehlala endlini leyo lapha eNdasana kwase siyafika sakhala elikhalele nasikhumbula kahle ingathi bekulapho 2017 njoba ke lamuhla ngosiyami sesibuya sesinanaku lesikhangete nathi sive ngendlela basikhangete ngakho bantwana ekhaya bantwana lapha lematsanzana alakubo 4 5 ahlala odwa lamatsanzana. Twesihle Mwani lokhulumelela abantwana labatfolwe lusito lwekudla ubonge wagangatha kuba kamahamba goji. Kusukela yasakhela indlu besahlala endlini lapha endlini elidzaka bese ivele seyiwa kwafika bakule nhlangano batosakhela indlu bayasiprovide futhi ngekudla nangema uniform. Siyabonga kubo namakesheroni besiprovide ngetimpahla nako konke lesikudzingako sithi uNkulunkulu anibusise. Inhlangano yemahamba goji hiking inhlangano lihlanganisa luhambo lokucanca indzaba yakumahamba loluba kanye ngeminyaka ngenyanga yendlovu lenkulu. Kodwa kulomnyaka ngenxa yokubhedwa kwemkhuhlane i-COVID-19 alukabi khona loluhambo. Noma kunjalo lenhlangano ikhonile ukutfola kwesekelwa sinini sayo lesingakatsanzi kwatiwa. Lesinini salenhlangano sinikelele ngelusito lwekudla lolubita tinkulungwane letimashumi 50,000 emalangeni. Etindzabeni teSwatini TV kubika Fortune Dlangamandla naSimuva Shongwe sikuMagele. Sive sasebuseleni ngephansi kwenkhundla yaseNkwene sesivakalise kukhala ngebubi bemgwaco kule yandzawo. Lesive siphindze sikhala ngekuthi sekuphele itinyanga yahamba inkapane lebeyilungisa lomgwaco. Buchopho basebuseleni mabandla Nkambule uthi le nkapane lebeyilungisa lomgwaco yahamba ibuya yaseyihamba luwonke. Ngenxa yalobubi balomgwaco wasebuseleni timoto kulesinye isikhathi tiyayetila etigangeni ikakhulu nakune litulu. Ngesikhathi iSwatini TV ivakashele lendzawo yasebuseleni itfole ukuthi kunetindvundvuma temhlabathi letebekwa inkampani lebeyilungisa lomgwaco
Ngekusho kwabuchopho basebuseleni mabandla Nkambule sive lesikhinyabetwa ngilobubi balomgwaco bantwana besikolo kanye nabothishela njengaloku kunetikolo letintsatfu kulena ndzawo. Loku sikolo lesincane nalesikhulu saseMandvulo kanye nesikolo lesikhulu sasotholulwazi. Yahamba kungilesihlanu kwathi ngemsombuluko bathi batawubuya basakade lo mhlaba khona mhlambe kutohambeka kulungisa nje lesimo sala. Yahamba ke yangasabuyi. Siyacela lokho ukuthi lemtamo yendeke ukuthi uhulumende wethu nangatholakala ayende lemtamo athumele imishini mhlambe lengakhona ukuthi isite la itolungisa lesimo ngani ngobe tagcina vele kulongesheya nangabe kugula umuntu le iklinik lesinayo ngile yasenkwene utawukhanzakala ukuthi lo muntu akasakhoni kuya eklinik. Sive lesikhulumisene naso sithe ngenxa yalobubi balomgwaco tinqola tekutfutsa sive atihambi nalina. Noma nyalo noma ngagula umuntu utamthatha umthwalo umthini nako kuhamba kude nje ngikhansene kusenje ibhaswenza lapha ikhombe sekutatulula kude malangani siphila kakhuni akusiphathi vele kahle. Nanje nangavula tikolo kude bantwana bathisha labangahamba khona. Lobuchopho wasebuseleni Nkambule uthi lobukhona betindvundvuma kwenta ukuthi uma timoto tishelela ticishe tingene emaweni njengaloku lomgwaco sowumncane. Imetamo yalomsakato wokutfola litiko letemsebenti lemkhulu nekutfutsa ayikaba impumelelo. Tindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla naSimuva Shongwe sisebuseleni. Gogolo Tsingalo usito lwekakhelwa indlu yekulala endzaweni yasemcithazwe ekutsimuleni kulandzela ukuthi lena lekalala kuyo kanye nebatukulu bakhe seyingamgcoba noma nini ngoba seyisimiswe ngetingotho kanzi uthi uma lina litulu balala bemile ngenxa yesimo lesikabi salendlu ngoba iyanetha. Sinembiko logcwele. Gogo Beauty Mabuza lokhobateke ngekungeva etindlebeni uhlala nebatukulu bakhe kuphela kuleli khaya kanti indlu lalala kuyo isimiswe ngetingotho ngekhatsi indlu lesenta ukuthi lo muntu lomdzala abe sengotini ukuthi lendlu imgcobe nalabatukulu bakhe lahlala nabo. Ngekusho kwaGogo Beauty bantfa bakhe lababili laba bafana babhunguka batihluphi ngekumnakekela ngako ke ucela lusito ukuthi amane akhelwe indlu yekulala. Besingilala ngemandi ngasadli lutho kude nalangabalekela khona nginabani nje ngiphelele nje bantwa bamake ngisele singathini ngoba labantwana bayabukelela bakhona bona bayasebenza nalo bebahlukune nalokulina lintanje liviki lonke bayasho ukuthi balekela la tindlini tethu bayangiyekelela nje bathi tsengatshani mfulele ngiyitsengatshani ngidawuphinzela ngilento ukuphukela amakapa lapha kuthi into lengayenda. Lilunga lephalamende lenkhundla semkhiweni indleleni Masuku uthi lo muntu lomdzala ulengela engotini ngobe labatukulu lahlala nabo bancane kanti ulala nabo kulendlu ledzilikako. Bengarathle likhaya lokuthi songo ngoba phela abantu bangakhetha endzaweni noma ngaba walendzawo keja ngeke uyati yonke ngoba kunetigotsi ngeke utati ukuthi lona uphila kanjani ekhaya. Kepha yena kunebantu labafana nangimake lo bese usihlaba lomkhosi kuthi asho ukuthi kunebantu banesimo lesinjengalesi nami ngethuka kakhulu ngoba sengiyacabanga nje ukuthi noma ngabita ufake liseyinetulu ngeke lisahlala liseni ngoba sekuvele kubheke phasi konke kusekele nalo lokusekele sinye isigodzo lesiphilako lebona ukuthi simsile lokunye konke kumisiwe nje amaphaca lamisiwe kuhlaba inyanza leyo kuthi nje ngosami abantu baNkulunkulu ikakhulu kumbe baka disaster bangibambise kube khona ngikwendako. Masuku ucela sive lesingaphalala sibabambise ngelusito lekuthi Gogo Mabuza amane akhelwe indlu yekulala ngobe lamatfodzana akhe akamniki nelungelo lekuthi amane afihle inhloko etindlini tabo nakwendekile lana litulu. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Adlamini nginambonga Dube emcithazwe ekutsimleni. Bomake labathengisa bhatata esiteshini samabhasi eSalem bathi simo soloka sibuyi nani esimeni njengoba ibhizinisi ihamba kancane kulamalanga. Labomake bathi kuyendeka ngelanga umuntu abuyele ekhaya nemali lengu-30 wemalangeni nje kuphela. Uma uchamuka kumathapha ngeIthabantu Highway usina ufike eSalem into yasekoneni lapho kwehlukana khona umgwaco loyakahlathi naloyo loyenhlangano. Kunabomake labatekethe inhlobonhlobo dabobhatata ngesandla sengesekudla.
Sive lesinyenti lesebentisa tinqola tekutfutsa siyaye sibonakale sifike sithenga kibo labo make. Sikhulumisene nabo ke labo make singilomsakato. Kuva kabanti ukuthi ingabe bachuba njani kubhizinisi nekuthi engabe vele bativikela njani ekungatfolini umkhuhlane i-COVID-19 njengaloku basebenta nesive lesinyenti. Basithengeli banalokusaba ukuthi mhlawumbe asibani lesihlobisa kahle yini ngani sinako lokwekudenda. Lokunye ke lokuke kwenta ukuthi singathengelwa ngalekhathi le-lockdown iseyinkulu kakhulu. Betingemi nje imoto letinye nekuthi betitincane kakhulu bethambe emgwaqweni. Ayichubeki kahle yahema nje kakhulu kube kungconywana kulesikhathi esiphelile nyalo awuthi gcwagcwa letimoto letimali lana nje mina nangidayisela customer nanginakuzana ngithatha imali ngiyathelela nayo ngiyathelela mvana babe kuyahema kwatise phela ukuthi nalabantu labasithengelako labanengi labachamuka ngale nyalo nje kumile nsi siyadeka siyapheka sasifile nje indlala kubantwana ekhaya indlala yodwa ngoba phela sithembe khona la Nkosi yami boba hey mntanami iyachubeka nje lokungasho lutho ngoba phela naku Nkosi yami besithengela ngilaba kakhulu bokuhamba manje ngalomkhuhlane sekude mntanami sekuhamba nje kuthengwa kancane kancane akusahambi ngendlela emfanele noma namanje ibhizinisi ingachubi kahle kulabo make. Kodwa bathi akusafani njengesikhathi ihulumende asingakathambisi luhlelo lwebelawula kuhamba kwabantu lapha eVeni phecelezi partial lockdown. Tindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla naSimuva Shongwe sisesaleme Ntazi. Kulesikhathi samanje bakangwane sidabuka letho lichamuka ngaphandle kwalaseSwatini. Induna yetempilo yelive laseZimbabwe Obadiah Moyo seyibekwe emacala engohlakalo kulandzela ukuthi kusolakala ukuthi unikete imvume yekukhicita imithi nekwekutimbonya buso nemakhala ema-face mask lenye tinkampani takulela live ngalokungekho emthethweni. Induna yetempilo yelive laseZimbabwe Obadiah Moyo sobekwe emacala engohlakalo kulandzela ukuthi kusolakale ukuthi unikete lenye tinkampani takulela live imvumo noma sivumelwano setigidzi temadola ase-Melika ngalokungekho emthethweni ekukhicita tintfo tekuhlola kanye nekuvikela umkhuhlane i-COVID-19 kanye nemithi. Kuthiwa lokholele ukuthi kuboshwe lendvuna sive sakulela live emavikini lambalwa lendlulile sacala sendlulisa kukhala kwaso emakhasini abongcondvomthina ngekuthengiselwa ngalokwecile kwalenkampani kwekutimbonya buso nemakhala ema-face mask labita $28 emadola ase-Melika. Bedbandla lilwa nenkohlakalo kulela live bathi basaphenya batfolile ukuthi lenkampani lena ayisilwe kuliqhamukisa eVeni lase-Switzerland futhi iyitelwati ngetindzaba temithi kanye nekwakha timvo tekuvikela etifeni njengoba uhulumende wakulela live bekatsheliwe. Moyo uvela ngaphambi kwenkantolo lenkulu yakulela live ngemgcibelo lapho khona anikete khona ibheli yetinkulungwane lechamuka eVeni laseChina tithi kushone bamfana labasiphohlongo eVeni laseChina kulandzela ukuthi bamite emfuleni iFu River itolo. Kuthiwa labantwana bebadlala dvute nalomfula ngelisomvo wasemunye wabo uyawa ungena kulomfula lokubanga ukuthi laba labasikhombisa nabo bangene kulomfula betame kumkhipha lomfana kepha behluleka bagcine bamita basishiya emhlabeni. Betindzaba takulela live iPeople's Daily bathi labantwana bebasebangeni lasenkulisa kanye naka grade 1. Bathi betimo letiphutfumako betamile kufuna letidvumbu talabamfana kepha bagcine batitfola lomhla ekseni. Ngekusho kwenhlangano yakamhlaba yetempilo i-World Health Organization kumita ngiyona ndlela yekufa lehamba embili kubamfana labaneminyaka leli-14 eVeni laseChina. Betindzaba takulela live bona bathi bantfwana labafa ngekuminta balinganiselwa $57 ngeminyaka. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeswe Khoza tifombe titfolakala ka France 24 DW kanye na VOA. Kulesikhathi samanje bakangwane sidabuka tindzaba temidlalo. Machayo Mamba physiotherapist welikhethelo lesive sihlangu semnikati uthi nayibuye imidlalo yebhola abadlali kumele balandzele tindlela etifanele tekutilolonga kude bavikele kulimala. Mamba bekaxoxisana netinsatheli talomsakato. Inhlangano yebhola selokhu iyaqinisekisa ukuthi imidlalo yebhola eVeni itobuya.
Lokho sekutobona emacembu abanesikhathi lesincane sekutilungiselela kana aphindze adlale imidlalo leminingi esikhathini lesincane lokungagcina kubangela abadlali ukuthi balimale. Lobo-ke kulapha inyama nemisipha phecelezi physiotherapist walikhethelo lesive Machawe Mamba ululeka amacembu ukuthi angatilolonga kanjani ukuthi abadlali bangalimali. When looking at preventing injuries, especially for our players who have high intensity playing, the fundamentals lekosa swabuke. Mamba uthi lokumele bakubuke kakhulu nabatilolonga ukuthi baqale kancane kancane bangafuni ukugijimisa isikhathi kanti nemamasela kumele anakekele lokungiko lavame kulimala kakhulu nangabe ungawanakekeli kahle. Lekafuna ukuthi uwaluke na ucetha kutivocavoca. Mamba uthi nakhatha lokhu sikhathi kutobe kude kepha abadlali kumele banikede amalanga kuhle baphumule lekutonika nemisipha lithuba lekululeka. Mamba uthi lokunye lokumele amacembu akubuke kakhulu ukuthi badlali badla ini njengalokhu nekudla kunemthelela. Ngaphansi kweligi sekusele imidlalo lesiphohlongo ukuthi kuphela isizini kanti ngaphansi kwe-Eswatini Bank kuselele emithathu imidlalo lokusho ukuthi lamanye amacembu angathi khanza adlala imidlalo le-11 ngakuleso sikhathi letobuya ngaso. Kanti inhlangano yebhola yaveta ukuthi ibuke kunika amacembu amaviki lamathathu kuphela kulungiselela isizini letako nabacetha lesetulu. Lebekela umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi kamanzini. Libandla lidlalisa umdlalo wematubane elibanga eLondon Marathon lithi liyachubeka namalungiselelo alo ekubamba lemidlalo ngenyanga yemphala. Lemidlalo beyihlehlisiwe ngenyanga yamabasa. Lalabalungiselela lemidlalo bathi baselungiselela ukuthi lelanga lamhla 13 enyangeni yemphala ibanje lemidlalo leyahlehliswa ngenyanga yamabasa ngemva kokuphetfwa umkhuhlane iCovid-19. Imidlalo ematubane emhlabeni ihlehlisiwe kanti leminye iyamiswa. Lelibandla lithi lisabuka indlela letiphucukile letawenda ukuthi tingejimi diphephe kanti futhi basakhulumisana nalabanye labaye balungiselela imicimbi lemkhulu ukuthi bangobamba kanjani lomjako ube ngilophephile. Lelibandla lithi tingejima tichubeka nekutilolonga njengalokhu kusele emaviki la-15 ukuthi lemidlalo idlalwe. Inhlangano yomdlalo wecricket eNingizimu Afrika seyithethe isinqumo sekumisa kubuya kwale midlalo kulela live lapho ithi khona kuningi lokusamele bakwende futhi nahulumende akavumi ukuthi le nhlangano idlalise imidlalo lebeyihlele ukuthi itawudlalwa kule mpelasonto lekutabe kude abalandzeli kuyo. Le midlalo beyihlose kucokelela timali letitosita kulwa nemkhuhlane iCovid-19. Kanti letibuya eFrance uhulumende welive laseFrance uthi lemidlalo setingabuya tidlale kusuka namuhla letitochubeka ngaphandle kobalandzeli lebona batovumeleka ukuthi bangenele lemidlalo ngenyanga yakholwane lapho lokungenani balandzeli labatinkhulungwane letisihlanu batovumeleka ukuthi bayobukela nakudlalwa. Kanti isizini yebhola lensha lekubheke ukuthi icale ngenyanga yengci kubheke ukuthi idlaliswe sekunebalandzeli labaphelele etinkhundleni. Lebekela umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi antithumbe tibeka DW France 24 kanye na VOA. Tingako besiniphasele tona ngensimbi yekucala emini bakangwane sibonga ukuhlanganyela nathi kudo Tindzaba tethu tasemini tikhona itigcwele ngensimbi yesikhombisa nzambama sikhumbute nje ukuthi sichubeke siphephe kumkhuhlane we-COVID-19. Mina eGiyane Msibi nelibandla leTindzaba sesithi akube kuhle kubukela kudo tinhlelo litawulandzela nisale kahle.